Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni jwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria gatwambirie. MCO wa Ndiankwene Martin Kome Makasi augite tayari ni barikitie kubangania supplementary budget na mbeca iria ciathuriri kwa andikari muba ECDE na kinyama bitha bogima ni irikitie kuthamirwa mubukone Jamirandi ya witi na mbere kauntini. Makasi uria nowe mukaririgite wa kamiti ya budget bungeni ya kaunti ya Meru augite bagitite ojo nontu igambarire arikitwe kotini rikagwetwa ntariki 3 cia mweri twetete na mwaka jo kigina jukari kambere gambarigitwa na kou bonete antwa mbecha ciura ichoka kairekere treasury kabatumire Kirimirandi ya witi na mbere. Turarikirie supplementary ya Meru ira teri nontu ba kuthamia mbeca imwe kuma mwe gwita ungi gwita kuma department imwe gwita ingi mbeca ira nandi antu rimwe bakwaria muno na bati kumenyi bakwaria antu bati bakwaria bati na information itwa kumbeca twathamirie cia ira ciekiri cia kuandika aitingu ba ECD na some nurses nontu bakisira ikotini tuona mwaka jo thirikari no ntukesi iri ontariki 3 na ire kae wa mention ikinya kuthikirwa na kesi ya muri wa mwaka jo thirikari juketha jukuthira na mbeca cia kuandikana cietha cherry current nature na mbeca mwaka jo kathirite tumiri iu achieta na chiemba gwita na ikaura so tukagenda mbeca itumba kura twajukia twathamia twikiangi chitonye wondine na MCS boruo muntu nara akwenda akona kwina need chieti tumeke kuthithia maendeleo kesi ya thira nontu tuimbanje tinenge process ne budget ya 2026 2027 tugekira mbeca ingi turundi kumbeca cia kuandika cia barabara andikawa no te muntu barabara baandikwa no bo bakaandikwa baruga cia bakaya after kesi ya thira baruga cia ntariki ire kethere ya after na of course irionekana ni kuma July kesi ya reka thirira ko no turathamirie mbeca kena mbeca cia Meru itumba kura kenda chumba tumika kuntuna kungi so na tu process ni kuthithia budget ya next financial year na mwaka jo turenda kuthoma budget yetu mapema sana kenda tumba kwa absorb mbeca cietu haraka nontu no kuona twitite mantune ya siasa yakirora twithire ngucha Meru ichumbi ichiti inya MCA na gavana betonya ngugine ya mantune ya siasa cha campaign kwithira ndi twitite ngucha Meru na ange ni kuringa siasa na ngugiri kethira chiti. Biashara thokone ya Antobetwe Kiongo ni baritite maoni nkorani nyuma ya mabitha bathirikari ya kaunti ya Meru kuruguria thoko eu. Bariuga kinya gutwika bena nkatho nontu bwa kuthamirwa guntu kongi gukwega nkuruki ikiringithanwa na kuria batwire thoko eu tayari no ikwenda kwagirithwa bobo igakinya nkuruki. Bariuga thoko eu ni kubatara cabros kenda kurigiria tiri na bakiromba kwagirithwa kwa theru biorone ni bakuromba thirikari gukurukira MCA Nkonja Maure na gavana Mutumanto Ethingia kuthikiria kirero kiao na bagirithia thoko eji kinya nkuruki tauria Edwin Gatobua gutariria. Bakiaria ringi biashara thokone eji Antobetwe Kiongo gicikone kia Gembe North bariuga thirikari ya kaunti ya Meru ni yagitire bwega irabaita kigundune batwire nakio kia thoko na iraruguroi waziri David Bariu bari na waziri Karo Karea koye to ni twini ndene wandigire kwina Rongo na Lishuti na nio twithara twini ndene Antobetwe na kinyandole lino yethare mesaba yonde sawa nio taruuriri ndebendi iwaziri wetu ndebendi mbere ne twirira kilenchu lakini rendi batwikire mwaramu ikwari na challenge nonto thoko yetu itabui na thai nekeri maram kidogo nwende amona bubu iboketie matata bakiuga kwina mantu bakona ijabwiri kugithira thoko iji bakiuga nebwiri gwikirwa cabros antu abethira bari moramu ne jure bakuga imaiga matheri na kinya kuga bati na antara injaga cia kwenderia aito kuriara muno ithoko iri kwira yaire kuruoro ao na waziri are araromera ruoro ao thoko ebuya wikirwa cabros itabuya wikirwa maiya thoko ebuya wikirwa roi itabuya wikirwa tanga lita yana ro itethia thia bajeti ya kuluku 2026 yete kufoma atwikire kaburo na kinyama tande ne tauni iteka yani ta se tauni na to bwithire twila to tuonga twina untere tuonga twikiro kinya kaburo kinya tu kenda twithira Antobetwe ithira iri ya class kwa nkaromba mweshimo wetu Nkonja nonto itwa muthurire araithiriria thoko eji yetu oja uria thoko inge ikwithirwa ikimenyerwa ni our MCA
nkamuromba na winyi yake budget yeje ethirwa akiraithiriria anto betwa market sana na kimenyaga aja nio ngome yawe na asetha 2027 no gatugeta sign yewe tukiwa one term kwatuka batu bila tukaringira kura imaendeleo yara tukona thai anto bara bekuo tutebaringira kura sekia orengi bila tukaringira ngwira buritete thai buritene no getho ate ngwebo karita tukawa one term abungi untu bothiri thokone iji na kinya kioro kiria kiriku kuone gatangi kanini ara na gatiomba ku make roi ruonthe rutomba kumenyera kioro kira na tutena mtoro kuritango wiki orone kira kenda kioro getu kithwa ki smart kwa unkaromba mwisho still okeja kuraithiriria ara kwina ruko tafadhali nda tukuria ngabana anto aga tugororo ikolera o tuteona roiro kuthamba njara tuteona roiro flash kioro kira kongo kiria gengi antu nento toche Weru TV kuma antu betu ekiongwe Gembe North ni Edwin Gatubu Akariba Timau ni bameneretie kurathwa kwa muthako umwe ntuku maandamano ja Jumatatu gutetera gwitia kwa magurija maguta. Chris Munene wa miaka 30 netete na mbere kwa mukiro tungata cibitari-ini ya St Teresa Mission Kirwa akariba kimeneria mubunge wa Bore Mugambi Ontorende Kiri uria weriga kuga Munene arathirwa akigeria kwithukira kambe ya polisi onto akariba kuga aria Munene arathirwe ni gatari ya maga kilomita 1 kuma gituone kia polisi gia Timau mbare yao ni mwana wao ni Kioto na uria wa murathire ajukire matagaria Jackie Watho ta uria mwandiki ndeto wetu Gakiwa Mutegia gutariri akariba Timau bameneretie karikari antu wintare ndirucha muthakana ritwa Chris Munene kuratho risasi ya kugoro kiri maandamano makwinika bei ya maguta kinya kethira president wetu naugire ana baringwe risasi cia maguru tutekuona mantu jana ndi jagita bwega kwau tutekwenda kuthirirwa ana betu itukwenda kwethira imantu ja maguta yejira ana betu bakathikirwa ikenda bauga mantu jara ya bainyiritie thaira turakinyire Kirisi na Ararathi na oni ndirare mbere kumukinyira na thaira ndo mukinyira nda muria na atakaria ambere otiwa kuigwa lakini kuguru kwa ikuretu ratharike na njire nene muno turagerire kuonokia moyo jo tomuikia ara gitangata na utethi nyobu turona gitangata bubu nene muno bwa Kirisi nontu nare turite tharike na njire nene muno nontu kagita kara turakinyire ara guti ambulance turiro ambulance yetima wete maguta tukerwe tena maguru ijathiri guti ngasi na rankoruki bamenerete mubunge guntugu ko Mugambi Rendikiri nyuma yake kuga muthaka rathirwe karibu na kambi ya polisi akigeria kumebethia bakiuga rathirwe kuraya muno na kambi no yagerirwe kubethio nyuma ya muthaka uyu kurathwa araringiro risasi ari bokonera yonthe indamu igwitikite nau na kuma aja aringiri risasi igento akwe kilomita 1 wita police station kwa hiyo twathurire muno kuigwa atongeria betu bara tuthurite na kura bakiuga ati mwana aringiri risasi police station nontu bura Rendikiri tukwenda wengo eja athibitisha road ba nyuma ajari kwita station ni kilomita 1 atwire mwana ujo araringiro station yariku na atoni aranda mwiretekirite nontu aja turi ni onda mwira atikitete ya mwana uriku mwana ujo agwikunya hospitali mwankaju kune ambulance irio antu baretera kwithia kirwego nontu bakiore ni kimwana agitata arathwa mweshimiwa wetu Rendikiri no tuthuritie twi antu babethi muno kuga ati muthaka ucio ararathirwe ki police station kagita kara police station irambiriria kwithwa iraithirwa antu kama bujo kugwata report ati muthaka ucio akurathwo kiambogo iri antu baragwatirwo imaruru na beta police station thaici umenyete kagita kara oreja ukauga kura wigura magana jairi thai tu agency batwe twina kura na batwe tukauga baraba tukuthura na ugwai one term na arakari baba kuromba kioneke kiri Munene kauma muntu ucio toka kwira keja kuona utethio kairi kana utira muntu akamba guciokiria kairi nontu na umiete kauma kuguru kuria na ndi tukuromba thirikari tegere bwana Kirisi kana nthakeze gwetwa Kirisi justice nebati kuthithika nontu mwana ou I don't know kethira kuguru tayari urago kalimwa nkatha ici iwonje kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Ndaikia 11 cia gituka nyuma ya thaa 7 cia muthenya mutegeri wa Weru TV au nio tukona kanya ga kunogoka ukaumagaruka mutambo ne tuchokere na nteto ngoroki Football fans, the world stops.
Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ne bwega mutegeri wa Wero TV no ntubagwetana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera akari na biashara kuma Igembe North ni boretie thirikari gutumira kiumia kiu kimwe mugomo jurongeki guchwantaira enjega ya kweneka maguri ja maguta ni batarĩrĩtie kinya kureka kunganirwa ni utongeria buria bureku bakiuga ni bari na werigero bunene thirikari jikendera mwananchi wa Nthiguru wira ni buria butikinyanirite Edwin Gatobu na gutomenyithia nkuruki. Akari na ringi biashara taunine cia Igembe North ja mutuati antu betwe kiongo na rari bonekete gwitana mbere na biashara ciao ja withire no ende bauga mugomo jurajurare jo matatu jo baringitheti na kuga kiume kiu kijanigia kujurungika kuombeka kinyenyiwe na thirikari tangaza kweneko kwa maguri ja maguta ukuraba kuikwinyirite uchumi bwa Nthiguru anene kiumbe kiu kitindenda kiu bauga bakwayana Totetera kiumia babati nyoto antu koisele kiumia ntu koimbinge mno batu to kwibwa tumieta mno imanto yonde ya thide kantu kwemweu na ito sokete nyuma mno tukona yako bya kwarire byo nondo bono suru bwa to yitawa
na iboli njirenge golia mbesa mando iba kuba kwenda tubwithire na mbesa iba romye tutina ngwenda nyau nondo yo tukwira tuogero nyumba nga tukwetherwa nyumba itu tukumisia mbino tutina maana ngo bitu na mbata abyo yo tukathomethia na betu na o tukara ntukugwikuluka nondo athirikare tu tukinyithetie ikuria no mame o tukumero yuru ketho rugari Nkurukiba akiongera tubati kuendelea huko endelea tekethwa kama kwenda tuandamana tukaendelea kana ketho kwenda tutikeri orwari tutere ndiwetera ntukuba kuwira nondo tukuna tuwetera tukire ya impara thirikare ruto ni thero yakiremera muno nende no lelio ne muntu ni Anthony Kabaromi nonto we no are kwena mie lakini o me are kwena mie mesio bikongelo binginya bitano nonto teka mpara ere Anthony tukwira ba tora barabarene mpara yo bare mukumare ruto ukumere nikagita na karaboni ni muthiro jokire thirikari riri wathani ne rungura rais William Ruto mo na tongire bangi bra batarite na kura bachuge baberukire na batikurukagie manchete bakabatethia tonga ja kuba inyeri yaki awire batu vijana bonda mama mboga na bangi bawanga ba watu wa bioski tukatwasa indiwanga bottom up katwena mbiru mbia ichi ari kiondone sirateka kandi kakonda twethiao atongeri babetu twathurire ibabati kweta bakoleli mwananchi wakawainda wakumia beta muntu aringo milioni ciake 5 akauga antu bako begembe no thibambira besa sawa nigo bambira mauta yo yakinyite te batu tu tukwirite u itariki tweterete tukwanie mukuru babati go bagithikira si mwananchi na bati go bagithikira si mwananchi ora ubera ye ake babati go thikira mwananchi ora obakosoa kenda belwa wananchi mbiba kwenda ni mbiba korea Antone Nthoche Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobo Hau ni otogwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri nontu bakwithirwo gwatanirite na bawu twekere mibango yonthe ya Weru TV etana mbere kuthikiria kinya mubango jirejo kwijirite nyuma ya kagita gati kuraja jo katiba ka Gen Z onimbitago Dorcas Wakaria